made me so. Piao. Ah, when you're quite a woman chase out of me, and they are quite a better and one qua. My crowd, Pano, Sassian. That one walk up, no wedding, Amanasan. Now we are doing Copenhagen, the Gubra Quadia to Pan, at the Panadeco, or to Panson and the Bacampa, my mentor out to us and say, what a walk of Cossetti, who's just Munabuti, as a promoter when you say, it's who. I know correct. Also, I didn't know through Apa. I didn't know through Wapa. I can't see Bissau. I didn't tell you through Wapa. It's a Jamanson or Goron, a man come so Ubia Bonos or the Jamanson or Gora, Munkaiso, or your Goron Finiso, Mum, City, assembly, until a month from the Medina, Namson or Goron, Mr. Mobam Henry, sending him bedroom media. Sending me to Saudi, mood. Just was here a friend or a friend, poor Manso. I'm saying when you are Goron Finish, so now when you're Jamanson. I think it's a more aquaba. Yeah, Jaja. Now, what to say? Yes, what don't I wonder about to know what feelings are. But I wonder about and come on. Who's that? I know that. Oje. Sir. I don't want to hear it coming. Okay, with the better the creative Senko. Hey, I don't so coming. A cover. A beckham, and they can give a man by China to say a bit of man and I want in can when you be cruno. What better to say? I know for no. I know they make a bit. The Bevan bar now, so I can do that also. Like I said, everything yes, yeah, Jaman. Now, what is saying? A radiatum now, sir. And the Yamia say, and other was I tell Wagaba. Now, what is saying? Yamiadam Boko. The Yamia say, ah, yeah, I mean now, so, and a dinner, and this is Seattle, almost for my room. Aqua, a room, and a walk with Jumaba. Okonde says, would you put a dinner so we am a bear man, not universal, so do. Dinner so we. Jamanson, Mamma Chiatifu, the tea for Joseph. Mamma Chiak, we have a duo when in on a malam, Sedu. No question, Jamanson. Until I can say, I will for Mutewa, Mamma Ayaka, and I say, Munka Samu, and Mamuntim. Say, we Bamuntim na awo in so we are to our woman. Nessa wo bay. Ya me Manso na woni 30 me and the power because e bia na make say be ma ne de manu si ayiso bia na utwa kakra na akotwa bi na ne ho ayehye oban so de wonko ba bia ofri dwumba ya obeda wo da wo mpem na se wo nu kunu kasa na se awowe ya nsu agugu we na awowe ya ba ebede no akoka wakobi wano aka kire wo kunu so mediu ana wo de wo honam akasa kire ne se ene wo hia di sa ya ka ba mu ntem a sa edi asem we ensi nti wo se yi sa ensem ketenketeni free yakwam na nsu agugu ne se ma ye de yentimi emi anu se ye pedie ensu we di ato yi de wo se tibi bi anu ka kire ye kunum se ne ye ne de ye bedi ye ho ne de mi kuna wo mu nti ye bedi ye ho na ansa na no na wo be yi awowo mu ye nsu ye agugu yi adinti na okondo so be di ko chati mi kan kire ku so be di oh me de metima kan na times na ma ne bebre ntimi mi o ma no nkan wo e de bintra ya na asefeli bi ne sede mema ni bi kura e kasa dodo uko bie wano se ne ube ne mi kunu be di mi a chese sede obesi aka no so nti na ma na ya na den nye ma nyina mem se de mi hia di ameka se ne be di ye ho because e di no ebe fla no pa no ejira yitrim fla no pa no nti ade enko sama me enko kama no ntum da bi bete me ne dodo no ntimi nka wontimi nka na wo pedi no ya o moda ho no afi na be ma na dan no pegya ne nan no de tuno so na wo yese afi wo se na krokro be ma no mfi na ne na krokro nya no oba se wo pedi adi pa na se unya wontimi no na wo twum na wo sole na wo kodwo se bia wo bie wa no kan na be ma di wa edi se sleeping tablet wo de di wa no ani kum na se wo pedi adi na se be ma no e be na dwen se
oniwa untimena Sabre betimi akọ YouTube okọ honuma obenya Nhyira FM 104.5 FM okọ so Nhyira TV ayo YouTube Facebook Nhyira 10.5 FM Facebook okwa ubehu Agya ubehu ma Christy ene nufo no ashada no apompiashi ubehu no ene suit wi ehye pa wutum se suit we de awo private match me no abregie ana eno hana so for asante wa hadu rich don rich ana nadaroma obo me nya bi ahwe ani obo me nya bi ahwe awo Facebook ene YouTube hono mu Agya wala no amitio yo na oba nsu ato awo abeya ya ne guso ayekan wadwale meka se wonya hwene papa bi de agu asene be man firi adwuma mai na nsakura a wobeba no no asete ne bibia wi wodi wo pese wo tate be mama ne diwa ebia no ofele se obebie na no wodi o body na no be man hu a onwa ne friend say wa body no beka se wala beba did you say your body no I was so siesie onya se wo pienku na wo siesie wo koda kro timi siesie wo be siesie wo ho ba wadwale awie wa hye light 19 bi to me ya e brinki egu asene egu asena nkasa chese wo de yi wo perfume yi unse be me bi kura ti enka oba ho na no kwa do no oti wawura dem na obeti perfume e wo na yire ho no ne kon bedo no empokura no aduane a oba be yasi ne kunu wo no odi a ne kon do no aduane na wodi nim wodi na yire ende no sin na aduane e de medi meyire aduane keke etimi twi be ma senne obedi wo ba enti wo ba no ya wo so ho bibi sa no sisi wo ho emme no ya wo peto ma nkasa wonu kunkura ne se tomagu asene a wo de hyeda ko gina bed no curtains nachi no aye ne keche kakla bo nse na be ma na adwen aba biso se kai ente se o toma ne kasa toma de wo ba de wo kuna eni kwanse pa wo ho because toma no gu asene na se bia o ma afie no wawie obi bia no wadwale wa bo powder no beba na obutu ana wotui ahepo wo hu a ekwan bia so obedi no ono mo ni to ye wo ni to kra se wo be ma ne nim de wo sitie no be fa wo se wo koda wo ye neat wo bo se wo ba bi wo koda jese ni nam kura fini ade be ma ne be hu abede ne obedi wo ko bie wa ne so ni kura ade na obe hu won mpa no so ne woni ti wo ba wo se wo ba wo kuna wo se wo ye neat e wo mpa so nempo kura no ontimi emie wano se mi kunu dimia chese fa wo body no ekasa ema be ma ne sene wo hia di wa wo body no o wa emie wano o ne mi kunu dimi wo de wo fele a fa wo body no ankasa ekasa kire no ana ya no msese momochichi efuri nso ase be ka kire wo de nchem se bibia sinso ase eni na chinie bomochichi efuri nso ase be ka kire so de nchem awu eni na chinie sani buben na me kan say you see bomochichi be ka kire de nchem se bibia sia to ni nya na wo nsuo na se iti se ofuri nsuo na se be ka kire so bia de nchem awu eni na chinie nkure enti wonu kunu da ho ne se wo pedie dia wo die bomodena ne fa wonan baako bubutu ho no ya be ma na be da na wo bia wo fele se wo be ka se ne wura me bedimi no wo die bomodena ne fa wonan baako na ni fa no se ye de ya na ha ye de da kwa ye da edan nti wo betimi de wona benkum na yire ato no so oka se ede ina na beda down obi obekọ na dem ebe mpa kra ni da ho vida fo esimfinfin kula na tie ejama so esimfinfin a wo be ma no na wo beda ba bia pono no wo no nte ye dan a wo de wo ba akoda ba ma lechi ti wo de na chi no do nsa onai benkum no ebedi ka ato no so bia me kan ma ye soft ye emle nti wo do na ba akoto no so a
na wodo na benkum na to no so no na wode onsa nifa onsa benkum no so ato na chie bia no wobutu wo mutu ono da straight so ade fansa eto no kokono so bia na nwi kakra wo ho wode to no kokono so wonsa no asheki ne ho kakra no wode onsa ni nam so ana ade akwa to no nufu no ano ekwan bia so wode to anu wi abomode fa onsa san koto ne kotene so bonsa ahome kakra wonyane ba wadakora wonyane ba so enti wo home kotia no home kakra san yi unsa ne fa koto no nufu no ene ne nufu no ntamba bi anwi ni wo no so na de ne nam hwa wode ne nam hwa na wode unsa akirekire kwan ni kukrumoti aso ne nufu no nkire wana no kakra na wodo sa no umia na kese na dabi umia me na me ka me so umia na kese na wodo kro ni se ya wodo kro ni se ya obo nsa na ne kote no na eri nchin nwato obo asede ne wonsasa akọ no kote na waye ne sei sede ya na nkola ehu belu no wodi asokote yi mu na bema oba de wokoso okunu kwatima se na wo pe dia no no wontimi nkase mikunu bedi me nti wo no wastate e de honam ne kasa chense ne mikunu medi na oba yen nsem omle nti so kotie ni ma e beru nchen afi obo nse enye me no nsem omre o mi de nsem omre e bi nsem won wachi wa obekọ akiri nti obi on ma oya obekọ ya so de session shoe no da she ne boto mi be no oda she ne ntimo momo a eto obachia no no ye friends etwanim no da chachi atwam no ma ne nsem awu a wachia peru bi achache hwedachi bi ano obi ko kase ne nsem o de yeah eya manzo hu se de me kire no wo da kete so na wo pekote de sa na wo se wo ye fa wo nam ne kasa kire wo kun se na wo bedi na mpokura no wa ba munya na aye no Polite 19 ne fa ne nam ne so ya da sipi oya se ene Nhyiri said it was yes no one light a year we say e wonya di a obedi me da se ma me ko antichrist ho na me ko me do wiase ho me ko ma ho ofero no untimi take no o no ko ani ni wa ma ani ko ani ni I think it is me yahe o ba me yahe se no ni besi aye hey o pescaso so me say you go o mo say o jai ade wa mo he YouTube no video ga mo he ni se me wa se me boa se ne ho ba mo hu se de sitie e o se ne o nyene ni ahwe ge wa yi ni ma jo to no ni ato ichai no che ho ni o hi ma mo do ya so bi tie ba mo be yo me ma tie fu nyina ajo me tie fu pa je o so mama eja manso odo ejie no ansana ebeba so no ya na kasa go video page akoso ya kan very good oh say e wo say ye ka se di gina adwenem emo eti so ope se yidi wa na wani gidi ya na munya kasa de gidi kan mo se obefia kasa wo bekan bia na so wona na wadwuma mu se bia kasa firi wanum banyina so fo se wo bedidi a ene makasa pa na nye den kasa de firi wanum ra se ne bufu kura na ma obo nye de infu because why wadwen se ene de ebeba so ti mo na wo ka kasa de na wo ya sa nyina no je se ede asu odo na ede eba obefie nso a ayam sisi dem medem nyinit cause uradem ho sent kra no edi ne bi ba adwenem empaso ebi mpaso pa ja manso raja ta mpaso nye fe enya kono o se bechi bi ho a wo de sem pa no so a na amana ya kono me be twem na me mpa na me de double mattress na atoso na me lay bed na me home para sorry Debbie or some babies have seen women pan medical whom pan a pen and you women pan medical medical see there's me who say a was so and the way I say lay bed no effect wow what I say it was a trim say bedaso would
yehu pa no kra boni pa adwene ko akire uwi a sapet towels bi na fa gum pa no ho white amobe use oh now the good bed no ho pe ayi say fridge ni dem ho ana se ni ayi ho a pensu be si wo botic say na ensu a wo bottle mu a ye sili na fa sisi ho na ke say na adwuma be koso oh no say niema e di adwene ne ye den eba edeba sisi wo ma ho nyi hwam enkonko she panty na etuabo mu no e wota ma yede she sa pants no ba se o pese uye bibi dia ne wo se sa panty na wo she no se o penso enhye bi kra ane but me she 19 no kwa with the panty so say eti nyama we a wo ye na kire wo se e kire be ma ne se unya be de unya kwati ana wakansa esi unya be de ubedi nti meka ka eti se wo koda bed no so na se bia e ho no still na dwen ma so a eja man so be ma ne ye wo dia bibia nsi wo kwa so be so ni mu yeah bibia nsi wo kwa so wo do sa be fa na kokum bibia nsi wo kwa so be start se wo ye for play no bibia ni we si wo kwa so no timi ya de na wo do ntimi nye fere ne de se onu timi ye nti wo fere no anasa den okay because obi edebia no pedi no ntimi ni we must work ai o se ntontoma badam na du kania no ntontoma badam no kania no era bebe no edu kania no udu kania na no ba na so obidi no udi ni wi o se na so kania so kania na de chi awoka bi ba se bi se no za ntontomo no enye sumu mum no mu wi ni pa entonto esumu mu nyo ho esumu no mu wi ni pa o se ntontomo wi na kania ni se so edie no obebo so no no o se na o read graphic o se be ma ni read graphic it graphic na o read ni o ma bed no so ti na se enehi o pese oba na oni ni di e no no so o ma to ya no se woso nye nu kare se ntontom reme ko so da pa so no abode hopa se Agya kan yanfa o se basa na ho twetwe ai no se otimina it was ntontom we no it ntontom we ne dia na wo so dum kare na dum kare na obae no be di no di ni wie no so ko so kare ko so we na chezo yan die no sa eti kwa bebre so but one kasa wanza woni be manete na mo ya warefo ni da na se matwe mo mpra che ne de e wo so hu ha wa be si handle huku no anye se de bi on na wo so ka e wo so go ba no so wo ye upe na oda ho na otwetwe ho na ade e wo so go do sakra to ne so keke obehu se bibi e be se koso woni me bi obi an feeling wo e ho ana don sa no akoso otie ne desi oh do to be a obeso ho no be ne ho some star but still menjai in a nice and the what bray I said they would there go what they what bray oh mama na relax kakra was a moment I bet you suni mo no so o yemre ne wa bra kra na ba fom eti never be bray no just say wo wan kasa so wo ye bibi na be ma ne ho say ampa o kondo no nya abidi o so nimu just o na atu no so bam most of the time madam ho enyi hwam akwonte say the bear oh say who environment na e shey say yes bibi nya be koso na no kra twe ono ankasa e twe ono ankasa dress nicely emanani kra ti meji nkonko found to mentwa akoko nya hu sefu enkotena ho emema ni hwade a twe won e attractive won eti de bia look neat and decent nti no fu twe me asana wi ye no tiawa nese akono otie ne desi akono eti won se na be si ayi
There I see I know. I remember no so I come out do. Me ba just wo no what is your say the be and come be den e be do. O yes san dia obeba wonchen. Ba hwe no anyo ho se fun no ankoka so wo mara. Ma ho se ti ni hwam. Ni trimu due. O je de bi ni ho. Hona ka se due ni ho e jama so due. Na se obo kire no e bi ana o che won sanne. Obi tri M5 na da ho. I make us say enye bio ma obo ni ti no ache di ache why no so unia da ache na bi ema no emema ni ti no oye ware na bomode sai obeye ho nit say de be na ni nkotwa bonten na de bia wo ho aye na kono no aba ho also obi si aware nti se kwa ya anuafo e to de bia na ye wo dress na wa ma wa anua ne ma nkoyie eti obefa ne se ya anuafo de bi ne ma bebre wo ye sana e ma aha medasi pi mamenko stubborn killer honam kutie no memwa ko aba Iye Jamanso. Peja ayini kwaso kakra na ne nintimi enhwe wanim ye sabre unim se dwumadi wana waso dwumadi ase aye Dr. Amuzu kwatie Dr. Nintiwe mameba Adofo brako entia de Dr. Amuzu the Panis doctor ni meeting no besi kafe obi a wasembisa ana dance no o ma ne honye ha first no me sori anopa na maposo nyina ya memre me sori akwa adwuma kra no na edin nanso bensa bosumi mienu ni a me France nom Amuzu P no eno anu no aka ne no se me bosumi so a na me nsunu gujam nanso obi kire me Amuzu K ma me de fra Amuzu P no bosumi ne so a me nti ya obi a afei me ya fura na keka me ni nyina so ajan Amuzu P NK anu no na malaria ha ma papa po na moyonku bi eno che da memfa Amuzu Herbal Bitters emfra Amuzu P malaria no harabasa Amuzu PNH eno no me wodu mai wayare piepi nie asemo mutaka ne se ni mogantimi ndi afusane Dr. Amuzu ani so se mogantimi ndi afusane eno ani Amuzu Garlic Bitters ani Amuzu P PNG no Dr. Amuzu the Panis doctor ni nro ani edi ho adanse eno wo se wo penro yi bia tua enro so to so bia mu anafra no e wo 0247 776743 Dr. Amuzu the Panis doctor mawuje hio chanlo Yena mase semanya abotrama ye na mesre medio etudwa amesra mu bia na wo chimbe ho wode ma han mehia chimbe ho ade ama me akasa me yonku bi animonimu ya chimbe ose ope epieni asa abibi a hyemuo ho man ohia madawroma enti se bia wo bi wo sisi ya ode frame me frame akasa me number 020 from 020 084 2526 020 084 2526 ene ye miakasa Agya Manso ogoro me number bomode efrem was video so wa madamfo osi ohia ne dedede onfa adabro mamiti odo Agya Manso mamenchia ahwefo ne atiefo yi omunya Agya osumido Agya Manso ebi asede ye say ti obeye ho no ene ma obinyam enti ti obeye ho ne be ma ho aye ukunu ana wo yira kono ne say hu enti say obi wo Agya Manso hu ne ho say ma wa wiawie enti wo gyan ne ho sakate oba bitimi wo huru na se say obedi me twenti wa huru na se na ne wi afisi wo andwetwe ne se na ne wi afisi ne ho aye nati enti wo di twa na sanya twa no nko an wo di eye danya ne sabeko na won samomone na won umoyure mu bidie Agya Manso kanu kora ho be dan be ma akono se wo boy be ma bia so achi pa na oba bia so achi timi plaster single room efi prise wo nwiare ohro ne na ase minimo ba bia wose ointment ya be ya bi ehwam wo de hye otwem eye pant unim okobe ma ne ho a no onye kramonius no apebuta ana rubber no de awro ne twem no de sa ointment na aba ni bi no de afa enti okwa ofe be ma ne fe twani ma ape na wodi ono oba na adwen ye ne se ode ne sa call ne twa ye mo ne na we fi se ne tunu mu bon na ne we fi se wa anware na so achi be bon na num be bon ono foase be bon ekoma ye mema ye na wonum se
so waso echi kra senti ho no kra ne bon kra sin kanka etisa akoko sabe ebia no bi didi te se akoko agya nanan no so waso echi bon a sa na ti eso obi wo ha no onim obi wo ha agya man so oba wi ase no Rachel because agya man so obi wo ha oba wi ase onware ko antwitwi na so echi da obi ba wi ase onware ko antwitwi ne ketere maso da o so pekesen bema bi wo ho dware ho horo na hwa ho on horo ni turumu one ne yiri di o ho se betafre me kote ho mame na obede atafre ho na tie ne atache tetar ho no eche ayi cement pipem dika no kwese sa ne ma we nyina se wo ya oba no ho bede an ebe ma no ana ho bede an oba na kono ena tu agyaman so gidie ehia pa se wo je o partner dia se agyaman so mempana no ana me kunu no na se agie mu dia tambia me hu wa me kondo se me du but se me hu ye wo hia ana se me dwen se wakodi hagia ene wa se na ho asem hye me mu a me hu wa pese me kondo kwa se ne me di kote me hu wa pe na me feel na teko me twema for kwa me twem ti me ho by force because hu ye me nti ade ba kwa wo se ye nya ne se wo ne obi wo ho wo se onya gidie pa ma no because gidie wo ho a and the crasma kan na no abranti bi eba me na abranti bi shai ofra quantum ne bai was obi aka kire ne se otu kwan no akodi be mfie be du baako anu oba na obi aka kire se one ne papa ofa se etwempre it is hu oba no kora ne hu ye ne na ne buofu etu no oba no kora ba bi shia na twinkure no tu be mana na mse se ne pa aka kire wo no betimi de nipa na ba na oba ne ewo na watimi aka kire ne se oba na nim se wone ne papa wo fa so ono anu ne papa wo fa se san twumfra mujafra ade te be ka se mi to se omu fie no gota ne twa entamu enti se bi wone ne twumpra enam se enti dipa betima beka o se ba ne kwa ebudu na chuma ne o kofro ba no ba ne edane na still no ntene ho ase iti eba sana no di bibia hyenitim afanse oba no kra no hu ye nehi ekote bi hyetwem na adwo by force ne nyina ye sa ne mana because odi una no wakaya sembi unse jama so be ma bi ha odi oba ne twem afo omo play o man so bi hu all of a sudden no oba ne twem awo oba ne simi yo okay ebia na ya adwen bia abesiniti na de na akodi kote abla kote ne ehemu no na fa na akwadwen adwen bia ma na aba besivitire unse ejama so te se de waka che ne se wone ne papa ofa se twempene odi na se ye ne da o se nti na we bia mfa se ne wofa se ne de kwadwa si ya na kwadwa so di abna odi una na sa adwen no aba ne tim ti de mo a wo dwene sa de no na edie na firi ne mu na adwen akwa akodi sa de ne so esa akote ne bedwo ena so oba nso a be ma ne di na be hu a ti de mikunu ne di bia wo ye ne stars be be otimi du nunum na wonu ase te se de wa ye nkatekwan na wo kafra na hana wo ka banku no be ma bi di twa wonum pa onum sa na oba no ho aba na akai se enti e bia sei na okwa abonten a okoye be hu na adwen afiri die ne so na ode dwen de okoye wa abonten na de wote no esa ne twema wo ne kon no edie ni bi ana agyaman so theory say when be matia ana oni obatia when o partner tia first day no pair wo no de ma wo fall in love man no say be agyaman so e be uti na ma me fall in love ma wa e was time bia sa de no enu kan say fimi mu e was say me hu ne say still me do enu kwan se me ka se na o payment na bia bibi we na me nya enti na mabudo awie enti me ye frimi mu se o pair wo no o de kodu na ma wo pair na e wo se hu ne se time bia o feel kodu na o de ma wo no abeye part of nipa no but ye nim sa de no se bia obi pe obi na se ye nya tena wi a na ye sa de na free mu ye nkai de ma ye fall in love ne kwa but time bia o kai ade kwa ma wo fall in love ade bia obdo no nyini sebia obaye na wo suit ma me na nsuo tomate baby na what egu mi so na me kai wo suit ma me na ebia wo don sabe fa me ho ana me buudo a e wo time bia me no wo ho a me kai sa de no ana enye se me kai kwa ebe ka me ho enu kwan se me ka se ye die wi wa ware me wa wo edien what the suit ma me ntie ye de wo fa na asem fi onko enso no wote be me kai a
time bia me kae na e wo se me nya atenka bi ma wo me kae sa de because sa da na ma me budo ana sa da na me twemu fo ya na sa da na ma me nya atenka bi ma wo nti me kae time bia be ma wo me ho aye makono ena je Manso 2 self love and self confidence nya wo ankasa wo nipa no do wo ho na nya hu so yo ba na hu so ye be ma obi bu ne ho abomfia otimi ka se ebi kwa me kunu kura wo di me krampo no sese ko di obi wa wantene ntimi kunu me twaye ne de etimi kunu di me na neje unyu hu ni so yo ba be ma bitimi ka se ntimi yire mitimi di ne ye me yire to akese pa ne form ode na mo ntimi kwati mi di na eso no unyu hu ni nti time bia wo di twa kwa na time bia ko ba na wonye wakono because of sad na wo dwene no boyi sa ne mani fi utim na hu say yes si de wo sitie bia sebe what form kwa na ba na gina hokwa mpa ukunu no na ne yere ne wa na say mo ye partners a time bia odo e wo ho be na wo te kwa say enu akwa dia me di adwo nti adwa ne ho bae abawu di ne so edi communication ma communicate ama wa hu say nipa na ne ho aba na asa ye ne de na wote wo nti na me bedi ni nti e be ye ne de o kas o sa adwene nya be hye otimi pe o kote kwa ye nso nipa na ho nya wakono na Agya Manso 2 gidie si eje ye hu di say ye ya warefo no eno nso no enye ye nya o seben obi wo ha ni ye ye kwa na o de sori a odwen se be ma na afre no ni kunu ye call because fie bia na metim omo problem omo de ti fie hwa no omo awo akwa na 5 years call keke be ma ne say nipa na ofre ne no wa abrochiwe na abrochefo no omo e controversial so te kasa obebusa sa hwan na e kasa nti onya call na na o de asori na okọ yato wo na akogina wo no side no wa ye call oyes ano oba na nya abote oba na so sa na dan for kwa afre no ba ntima dwoma na no se do call na akogina ho na onya call nti be ma no oba ne dwen se be ma ne mpana e na efre no oba ne so dwen se be ma ne so mpana e na efre nti time bia ntokwa nti fi o mo nya call obi ade no phone to silent because obi nya call pe ntokwa si nti die ne be ma we sa ntokwa na si ade die ne be ma no ho aye akono ana so oba ne ho aye wakono enye wakono da betinkamu wo mo ho gidie because wawayo ana so ne nete ho nti die nti na obeji like obetwempana na ase bibi oyo oba me hu me ho se me yo oba nti wadi me wotwe abontinsu ni na wo ho no so wotwe ana se be ma no wokote me so like be ma me wokote me wo hwa mo bibia ti die nti na wo se me dwen se obekwa abontin akwa kodi kote ana ase bibi enso ye hu ne sa time bia no ye hu ye nti na akọ create confusion abeba beba ne ade na Agya Manso 3 enam for some ne kasa enso timi ema yen get attracted to your partners because obi wo Agya Manso de ote ho no eye so beti ha ka to say me kunu de odi mi a otafre me tunumu otafre maso anchi otafre me nem oye me sei enti wo so ebia okunu so ye banche da ho ebo but eno ana watana ho a ba be dru ba bia wote no because awokogie na mfosem na oka kire wo no enti okunu di wo na ebia ososo wo no fa no miemi akakra na wo ba be di wo no enye no na wadwe ho de wadamfo ne ka kire wo so e obi atafre ne nem atafre ne tim no eno na wo dwene ho enti no be ma ne ho nye wakono enti eno ane se woda ho se bom na wo hwe no obenya anka enanka wo ye mi adwa de ne bia sabi obi ane ne believe obi wo ha menim obi a wose asori okoni ne sofo se otafre twema obekọ bonsam gym obi so asori awoko wose yese wonom nsa obekọ bonsam gym enti no ebia bia wono ne wono e different from bia wo enso no nipa no onhu na ode na adwe nyina akwa akodi so menim obi ono obi ako yebusa asa den no oba ne de otimi kan wose ofili sa ne kunu tafre ne twem nso ne kunu se na asore no sofo se wotafre ne twem obekọ bonsam bekom kana sofo no kotafre ne twem enti no ama ware na gusesi akola 2 years awoma wono be ma na beto akora ne din wan ware oba no because of an anfosam enso se nkasa bio ansa na ono oba be wo no so odiwo nsa wanya obi sa enso still na open enti na anfosam so etimi masa ne ma ne nyina aba ena Agya Manso 3 e wo se
time bia oma wa adwen we are ready for sex we are ready say your partner ne be bia no like why you ready amano obi wo ha onim saa de no one be ma ne te wo kwa na adwen ne nam mokola ana na adwen ne nam za buzongo ba bibi enso no be ma ne ka di asam ono partner wo ho nko ade a na so wo partner wo so time bia we are ready for the baby bia na jama to two ya just oya de oya de oka two ne three enuda me ka two ne three me say ase me enuda mo oya de pa na waka ni nyina na kese oba ye bidiu atwe no ese usiesie na ade a eye areho ne se oba bi ho no mu na atwe no oyare odepo Agya boso white Agya boso hwan Agya boso ojonsa otinka ebi a wufri akodware wufri adwaye ekodem kra no osate sent fufuru bi a otiwi se ade die enye na ade so a ema bema edwane kra eye etwa ebon oti sent se die kra na odbesa sanachi kotie ne bedwo enti so ya baba wa a wosiesie ho unum se udi ho ni ye koi ebi wa shatare kama pa obi hu a obaye okudi ojane na so nemum uwe yare ewo ho anu de mesrewa bomodin se beti mesiesie ma yare na pam yare no manenko ebi so a metima ka kire se obi abosom yaso na emugya ibeba ubunsa ubekofiti utiwi se yawa obehia no pa no ano odin oti kapa wo yase uti se yetwa yase ababa wa bia me ka se ma e kana simbi wo se wo chimuntu witimi pia bontin adan ya eba witimi pigi so dadem na wo ya adwuma na wo gya na wadadem be enensia se dwuma ba yiwadi oto owo yaw owo retwim enu nti se ubeko uchimadia entwe ma yare ne sama adie bi a ade ba adura bebo won yenum sedru odonso heba mr num sedru owo ya ache untimi chima wa untwa bra ade ne ma apia gugu ade yare kese anade abrawo misro bomodin se obetimi asiesie ho bomodin so benum odonso no bibia mu gya na kwakohye bia ne yare na kwakohye bia no ebe piande na ba me de hia me pa ema ne bi won masan me de se de me be afini enfie mienu me de me go fitiro me de ka de me nko ba bia enti me de emfa me ho woni ka kire wo onkodi ko tieri ti emfa ho mu ni bia de ba misro bomodin so benya odonso na enku no mo de aba ne kwa ne ikumi your friend be dianko so ba ne be ma be kodem enne ni bia ba na kwotinte so abotwem enye be ma bu na so ne ko na kwotinte so abotwem wo da ho para tali ahye wo be dwane agya enne ni bia ba da bi we friend be dianko nku no de aba no friend be dianko we say odi ba ekwa ba bigu ase mi ambeche bia mama no etima no munya ready efeni be dianko no odo ba se odonso nkuno dia ba efeni be dianko u be dia onko enye bi on ma enye se bia disikau ana anaso akọ bosum hu ana wakọ chimu adwene debi yeso obon ade timidi twima de ni twiga na ye twide ana emma obabu onu so a unu so be dikotie na o se ohunya mai uti se ohuna awo eje obi dikotie ni besi mu na obobana debi u de famidi ankọ fa kakra fa fra ho u de fa kwakwa kakra mesin wa kasa betide ene fene de mu de mu de eno na bomodin so binya bi ediako etimesere se emma mu tie me ani sene ubenya odo enso odonso heba misani bi oni ni nku odi aba no otunti no betimi dia abo ho fasisi ho baby etu odro bi etunto bi ho etu odro bi ni mum gita telephone number we bedi ankono gita telephone number we so the friend aye 0208 314 641 0208 314
0244641 misrɛw kyɛ saa frɛfrɛ saa number we say we mmabaa no ho amodia ana woyɛ bɛrima na wopɔ ɔbaa w'ani gye ɔbaa no ho wopɛ so no ɔbaa no nante wopɛ so no ɔbaa no tena na ɔbaa no wɔ ɛhaw bi a misrɛw to saa pro we say bi na ɛhaw na wɔ no fa kɔdi ne bronya wode apa menka nkyerɛ no ne mom otokoma na ɔbaa no ɛbɛpɛ wasɛm papapapa we fɛ ne last stop ɛno ano bɛdiankɔ ana de sɛ ɛmene ɔkasa yi ɔbaa so da hɔ n'ani abere wɔpɛ kɔteɛ di woso kɔte na atwea wɔ mu ɔkɔte na ayɛ kɔteɛ mu no ntimi nsɔre ɛno na ɛma Dr. Amuzu ɔnya abatobɔdeɛ 2018 abatobɔdeɛ de ma no West Africa wɔn de kɔteɛ ho adwuma nkɔ ano wɔyɛ enti wɔ kɔteɛ mu haw ane wotiwu sɛ kɔteɛ no ɛka pɛpɛpɛpɛ kɔteɛ wotimi fa ni twɛ wotimi sɛ wohia ɛtwɛ sɛ wodie mesrɛw kɔpɛ Dr. Amuzu wode kɔna so yɛ we kwa de wo komase krome here yɛ fa no bi yɛ fa no tafo crop 600 okwa behunu wode opakra na nipa se nipa nyira telephone number nti wode gisa telephone number we see ne frɛ no ɛkyerɛ kwese okwa so no pɔn a frɛ no okwa ɛne mienu nhia de ha wo bia ka kyerɛ no ane Dr. Amuzu kɔtie doctor ne number ni 0247 776743 0247 776743 eye kotie na kasa ano ye ho adwuma ono de kotie na mum sa wa nsu atotoyi a awa bai otimi se ho na mu nyina twetwe maye mre ugye ho ba bia anye otimi se oya na wokikam etsowa na onto de do wi aba se malaria pa no entuntum so aba entuntum ya ba na mu ye tuntum omano ya santuntum no omanu yet wakawa benye yare edinti wode amuzupi ana ode aba ana ode amuzu mr ode afra eti wode amuzupi enje sai en eboa ma mpun yare bia malaria misro ebepam na amanako ana ode amuzupi ene amuzike onso de aba oyefunu yare bia wo yemu bia onu no ana so da be ho adwuma obeyi nefru no ode amuzupi Amuzu Garrick Mr. No anu ye moja ebedi afrosane ewo nipadua nim mesraw anu de ebetuma boa nyebi mebi to odru bia Fredman Konanak Dani Heba Apenak wonu mebi to odru bia no mebi to odru bia no kwa obenye bi abme Heba ono de asafo ye che hono ma okwa obenye bi enti sa de tede je sa telephone number we 0247776743 sa mperifu ana asujumedi wa masujumedi ase meme ko so fasanto wono so fo mu akwa ba ye no yemi na what is saying yemi adomba ko ye de yemi ase so fo emana ka mo de se oye obo no obemo ayi no se bia babo ebema na obabi pe kwatie yedi oba yaso ofedi obabu ma adwama buru wagimi no to asota eka bonko a ono ofene no da ho ana ohunu se woka ana fine besi ede ne so oba etimi ya etimi twemba ma wadwene bitimesi so Agya medase mechia etiefo mochie ye nyinara otiefo jesu ne titru mechia the royal ladies the royal ladies omo jesu na machia the holy living church last week na me no mo ye program bi mechia so for penny set Agya edi kan ya o se eti ase ne se adwene de tosumi no adibia se mu deti mo twempra mo koship no de mo de be hyase no ena ebema no ato aso se mo hyase ana mu deti a mo koship no se mo hyase wo bra mo amfele mo ho wo bra na mo hyase mo bedi mo ho a entimi mafele emmemu wa bra oba no hia be ma ne se obedi no se de wubusa me no na oba ne be fele se obeye de be obeka na mum se ko base mo hyase no fele be mu tambi ko base be ma no ne bisa dia ne kano edene na ne sa na te dia na ye bisa se kwan benso ene ye be kire one Agya ya say action speaks louder than words ene ekasa chen se wode wano ye de ben ekasa enti oba wutie me fane se opese ukunu diu nanso untimi enkasa the first na so hu ni se words se mumie no mutimi type
ɛwɔ phone so a but modern so betimi aka nsɛm bi akyerɛ no wabra ɔwɔ adwuma mu pictures obetimi asende pictures bi in the form of a video attractive pictures bi anase picture bi a ebe twe enipa na adwene e de asi de opese oyɛ de bɛn oyɛ so the ebetimi asan aboa bi oni sɛ ebi a ɔpon adwuma wonim sɛ ɔpon adwuma bɛ 5 o'clock at least oba be do fie bɛ by 6 o'clock because of the traffic catch ne sɛ ɔmɔmɔden sɛ nnɛ ɔbɛba fie ntem one ne wɔ nkɔmmɔ at the moment na Agya obe free adwuma mbɛba fie no ɛwɔ sɛ wo try as much as possible say everything a obɛyɛ ansa no obɛba bɛdu fie no na wayɛ wie aduane obɛdi sɛ wo sɛte bibia ma no wie ba moment na obɛba fie no hu sɛ wo dress na da bia obɛto wo fie no ɛnyɛ saa dress na obɛba bɛto no saa day no because a dressing is sesa na dressing ne koyɛ very attractive dressing ɛbɛyɛ very sexy dressing na bɛma ani ekasa kyerɛ na adwene oba ani ekasa kyerɛ by touching bema na ni hu sɛ deɛ wadresse wasa sexy things ɛna wode atifie hɔ no mu enso ontae nyɛ saa de na adwene bɛba bema ntirim ne sɛ adenti na wɔyɛ sɛ is not a cause ɛnyɛ bibi ntira na obewu sɛ bibi ntira na Agya deɛ wo mu ayɛ sɛ yɛhyɛ nso ne sɛ wɔn sɛ misunderstanding problems ɛwɔ fie a yenkase asemo we makana several times so one solve problem and free one ma wontimi nka nkyerɛ bema say medemetwe ebema na edime na solve problem obedu but still the problem will still remain inside it esan say ewo mu die sɛ nadwene nani ehu sɛ de wadress no ana sɛ de wahyɛ no ene man ne yɛ de ben eba be pɛl sɛ obɛyɛ de ben obedu but adwene ne nyɛ den enye settle to that ɛna bɛbɛ bi nso hɔ no mu a sɛ settlement ni mfiri hɔ no mu a ɛmfa ho ne how dress na ɔbɛyɛ de bɛn ɔbɛyɛ ntimi ntwe no nti deɛ di kan a metimi akyerɛ mu afiri baabi a makasa bɛsi ne sɛ one ɛwɔ sɛ ɔhu ne sɛ afanu ni nyinaa no anigye ɛyɛ de bɛn ɛwɔ fie hɔ. Now here's the case, both of you know, and you just say, "Ebi a German so never many age," and I mean, a German so any age. And what's when it within your spirit, Miss when it within my spirit, Mimu. Say how be your home, my sisters are how if you on me are. Oh my crown, me when it de bay, oh Mimu. And this I didn't buy me trimus, medu a German so. The man is a may near my be attract a German so fee. Transfer betimi SCC fio no kama. Transfer betimi ama efio no niema bi foforo bia de be aba. Oza meka sa me di kan kire mu se e bia mo hyase no mo de niema bi hyase. If se bia oba no bema no pe flower. O pe so di bema no. But umie wa no kan kire no. Dey no beba no the red flower wa lay bed ne kama or did something like attractive thing bi de good bed ne so ni mi na wo fi edem ho no mo. E bia meka sa akola bia anya de be enka ho. What do we say gugu on mo or rather more because say there is something bibi koso because two things any birthday and na ope akere e di enti na wo yesa bio e bia na nkwala wo ho e de na yesa wo ye e dan no ye singing room and am yenu mu da ho no mo try so betim na communication is one of the best and the easier way oba ne be ma timi de kasa kire omo e wo bra omo ye omo adwinso be di omo because ye won nsem bi ho no mo a enye daada nsem ka ene won nsem bi ho so a eye daada nsem ka enti se emra asem bi beba mu a enye daada nsem ka na atwe adwene si so se bibi foforo ye de be ekoso okọ adwuma che mentai musa o sa wa che obaba fie tambe adan o nka pese me no di nkomo bi metimi no waka no phone so da bi eye fie the moment as our communication we beko so no enya de bia wo tai bisa no enti obaba fie na sa wo dress na sesa e de na wo pa kire neso oni kodo that is it ujan kodo ujan go ede ujan kodo so say that two aduane bi ho no ma wutimu se opepa ba wo nta anye no da bia amfa ma no bra fie ntem ya de bia si ho no mo bra behwe Bema no communication na entire madano esase se ba bema adwene bisa no se e de na ebe koso ade ndi no kasa
bibi ko so fie ana obetutu mrika de ben abafie moment no baba fie na watesa edem ho ana so waye bibi foforo ofie ho no no adan bema adwene ewo bra na ni hu ade fast ntu bo wan se arekodin betima adan akoso eja afi ade nso a eye most important thing ne say whenever say obey sade we nyina no try so obey so you very clean and neat. Very clean and neat. Sometimes wait my chance obabedu ya o man aduane di ya yemi ni enko dwae ni enko dware. When was the last time ane be mani dwale ye? But the need person ni dwale. E di intira. Okay, mu re dwae ho na me pese na mi dwale o. Da be na u dwale wo be ma no. Ene de me pese mi dwale o. E di intira. Ure dwae ho na ebia unsa ye wo west bia obetimi na ye de ben ice change fame dwale me buso mame ebia horomase mame ana unsa the moment na sa niema ne bekoso no be ma na madwene betwe so bibi nti na wo yesa because entai nyensem a wo ye de ben otaye entai nyensem a otaika entade bi wo ho no mo a se be mani hu a ekasa che be ma adwene se we senti na wo ye de ben o yesa edienti na wo yesa and nantie unso ba betimi nantie bia mo hu said this is what I want when you are there mepe intra ma me nantie sa nantie we obetimi be so TV without anything obetimi be fa dia bi e center table no so e wa brade no kra no ofo me review ade we number be fa about draw the idea or not a mind no towards to the urban person day or bra o me na no nye day enkaye. That is the action side and son about communication and komodie and in sembia obeka achire no pictures bia ubeyi achire no and in niema bia obebisa no e twe adwene de ben e de ba Bionso, sometimes ye did diemu whenever say the DNA koso no and komo abe koso we di diemu anyhow abesi fa siesie table no any baby abe position table no any the obe de be kata table no so no e bia make say so many weeks onya sa de ni bi da etimi twa adwene de ben e de ba e ma ba no obe ma no hu ni say no me yiri ne kondo so ne be den woni me be da Bionso eja sex starting from anopa ansana kwa nyumre a lot of sex are say within a shortest time no and time lacks it but a dear a say free adwene free anopa awiamu ansana ba na nyumre mu no eniji a woman ye different from the a within a shortest time anti communication akoso ya etimi de ben eboa medas pi 03220 83581 83582 83583 0552 179 Agya mamemra so na me ma enko empaso we de ma 2 minutes bi na ma fa ma afrefo no edi na de ka ho wada roma ensa ma fa afrefo no de me de ka ho 03220 83581 83582 83583 0552 179 again na eso we ye abra man ehia ade eche obese be man be di won again eso we ye oba ase gene eso we ye ano ka Agya me enwo asama ko fama frefo de me de ka ho kakra ne se Manso awalefo ana ebinum o matwem pnache mamma ayaka mamontem se motidem na wantwuntwu ba montem a ebe den se edie be ba montem ana awale no nso so yenya awale wie na edie na ama awale ni ntimi enimu so nti wose yi ayaka metum makau ewa awale em ana se empratwe achem aya awale enye sa se yetidam pa ba ko bebie na no se ba ko bedi ba ko de beden nti momo odo emla na ama anigi aba na ba ko atimi ebie ade so aye fene se oba ebebie na no aka kire ni kunu se ne mikunu mihie di me be ni nyina ne se wo se nipa wo oba wo a wo ye neatness medie
eba cause be man ba na bi ade asa na ntoma bo mu na chese wo namu midi kankan wo ba bi beda na ne namu fini ade be man ba no hu saa embe man akọ off nti wo said bia neatness ba enem said ye wo be ko akoda se ma Christi kasen bi mi amitimi bele mitimi eye the beshit semi person no akogire chems ampayidie eso akono me say asemo ya me kan achepa me siesie me mpaso na ibla bi bae ho na wo ye adwuma wo ewura demos umpayidie so aya akono o senke pawidi nke wiye yanke yedie nam sen na obedi me mikunu na wa be hu ade efa usu obedi me de no nche so ya akono so de na ya akono na ya akono na bia ya bi sansu nya me bibia no senke me bibia no na hu sesa atam na matwe no se na obese mo seso Dabi nya me bibia no ne abese so senka ye mikuna na ase bia me mpena e na owura dem no Agya sekina wo de on pay so ya akono de a na hu so hia bibi enya me bibia no nti ndi mentimi nka so medime owu neatness na ye ka no oba wo a ye neat na be me hu na atwena dwen se obedi wu ne da se bi mami je ante Christi mo do wi ase yo eja de meka ka ho bi ne se e amani padua no nso ahonte mama dem wa ye neat bi amani padua no nso honte efi wo suru be si wo fom mekicho se adibia wo so sisi wo ho no ye ne kama se ne be ya nipa ne ben wa wo ha ben na the body ni say no sent bi anim kama ba the body ni sent sisi wo sisi no ho amanache iti aka ho the body ni innocent iti wo ben na ho hwam na asente no kra no mitimi hu iti bia na moto mekai brantiam kofa ne senko yo pani bi adwuma man na oba kofa asem ba afeda me hu se mitimi jana nchen so na me hu se mi jana nchen ana ai dipasu jana no so hemanim akwane ba no ke sento di wura ho no na awose kra gum nje ene ya mi se ka mi hu ni ntamu a kama mana ma be wura ono ho because obi ha oba mu se ya ne ho sent gina ho papa ni adwa na se ko de ma no o ka so don come che de me ma no but o say the papa ni timi akyo ko ntu di po oba o free le ba ya na say ye atu nani afi eyina eti sa sent ebi eduru no ma odawro ma betime nyanka twedie omotu unyanyale ya da ka twedie atwitwi onya botre ansa uya kwa kudware udi biga krefon ma sent bi bebia ebekunu nemu ebu onu mu a odi pia bonti a ya na wonti se bia no so no ahu no wonti o se die nko sent bi onu mu a nyame sen kare kure e fa osupe na abu ofu pa obu ha wonti ebu on so onim ne mabi I say onim ne mabi na kisa kuri ti mu a fa se bi ni pa kokko e krachene onim ne mabi isu bi na be bo especially man no ne ya de was anima no se bi ani pa ne be ma na ne ma bi nko yi a onse ne be man no ne tire de was anima no no san ana mutime bo ano woto ade ko che no o obeti ato ade a ebe bo ama sent na ko ana se obeti mi ade aye nkomodi because ade bi ho a obu ha wonim o instead so be issue be a show ana bibi no roll on no na we use a spray ene no wase no kra because onim it's depending on my chere but wo ba no enti uko ba bia ne bia ne aye kiken obeti bi enya na osisi o say me and be attractive to you husband so they me jama so hu me there meneje ni aji hunu fo ni se na aka se di kan fu me se hu wa se de ka hu na aso de tweme ni so obi di nufo pa obe pampa ma ne buhwe eti de ye ka yira ne se wo yo ba sa nya me ni nyina se obi di hu ni no e attract ema wo aware no echina ema ukuru no twe bel enye se wa wunti no na me man
pieto me ma ena napkin na misi na mabre na debi we yesa o kwabonte me mane kwan mane kwabonte be da sipi ma menko eno ho na me abe uye ma ba frefo no so be forward Manso your friend is saying your friend akosi and if we ewo relationship ma obebi na no akasa no o demand bibi as man bibi no sra dia as me hia dia miskango didwa ma miskango bo meti maduane wo he but kenu kwa sasa na ye bibi okra na be man din no ho na okodan ne ka na okaso beto ade ma me na de ne we be bi so di twa afi no bebusa kana okra se me nkwa na madu kana okra bodua omudi oboda be na be bodua obeja padeso ho na be bodua ye wonyama bebre wo ho a ejema so eputi nipa off obi ne ne yere te ho omusa ne hwe adwa obekasa ne ho adwa kosami so si medwaye ejema so sada ro kondo twa be den aka untimi nka because munni sa communication but yema odonin flow and say ye demands no yen enye se odone se de bi ebedi ye hu but at least yema odon common enyamo baby ho aye fe utimi se tiri a oyira koboy pa enkoye eso no account phone ne jade enkoye na wo account phone odi pia bontia enye nim gaso na de bro TDF enso kaye si ankenye it can next time no why you say and I will see the ka wasane na ye pony ke be me fe eso e fe obi be ene emma ho fe de bi abade omutimi twi o manim enum so kwa na yeketekete na akamo na wano ye jaba akọ etimi ye na aye fia na akamo na no na nyame amo na kofa bia ni komu na so ben otimi de openti wo nyina na fifiriti na ona wuti milika pa bo nyane e kai e ko program go ba na ye ko program no na ho air condition no na nipa ne ba ya ne busuo afidemo ye hye no Oma mpamu mano. E man dreamy keke APF se ho na hunu se ebi ema adane brown. Agize wo twie ama. Ani unje ema boss se ma ze mu di se dan nipa nine. Ejama so obi timi twie ni na ho. Ta? Yesi ye fe bi concealer. Ni na ho. Ai. Betwini na ho nyina obetimi twini body ni nyina sa concealer no nya papa na no enane this ono a kodware ana wo de wipe ana cleanser bi afa so ama na wai to obetimi ada wache papa kejeje nyangopo obetwini body ni nyina nze Jamanson na ye ka me say ye ma odo enyamo ye ma communication nyamo ye ma fawie free ye relationships because me fawie wa me no ntoma meet me kan tro say ne medu na enye se de bia be ma na wo so ka che wo say ene me kondo se medu oba so se be wunya dua wo atenka enti kondo okuna chene to ho ne tana so ne di no enya afi na be ye na me fere na bia ma komo emra tis Tese obi wo ho a tese obi wo Jamanson oni ni kunu ni nkomo da o are be 30 years wo bisa na se ni kunu kala kora eden woni ma da ko ndi se aro kondo dia o be dia kodi ni ba ko nti ye man nkomo no emnem me da sipi azabu so for 2 minutes ne vaka ho na me ko phone lines 03220 83581 83582 0552179420 eno enem de fa ko safu wi me fa afefu pa ye ebre ben bia ben sen na mekasa tini yo ebre ben ena wo se me de kasa kire me kunu se me kondo se medino bia ben na wo se me ka asem no sen na me ka asem no because when bre se wo de kasa bia se wo de kasa ene se de se wo ka asem na wo kan ye nanso sanse when hu ne bia ene bre na nkanti no emfa so onye de ben eba de kan eba yeah because o kondo so obedi ukunu but the time a ukunu free adwuma eba no was stressing ho adwuma mu
obi asenabufu so oba obetimi ana wontimi. That is why I'm say the communication is supposed to be start from anopa awia owa adwumamu anya oba afie. Enti so hu bie bra bie no bre no ne bia no ene said ya wo kasa na obetimi a capture because a brand bre a ya de kasa no e most important things e wo your life mu. Asem bi won ma obeka all right but time obeka no ehu hia so obeka za asem no eno ye 1 2 ade ya se hu ni se I say hu se me kunu asem we me ka because only ne sha ase na mu date ye ansa na mo ba ware ye no na onim de ope ene de onye de ben ompe. Medasi P 03220-835-81-835-82-835-83. Sabe de afre for adro mosumo de we ne enche kakra bi ne tamaso ne eso. Hello? Hello. Yeah, me jusu ebru ba chona me na hie. Agya manzo mamoajo. Ye jusu ebru. La ya French. What say? Yes, your family ya French. Lawyer printing. Oh, lawyer wadaroma. What mean you? Jamanso, I want to see na dia. Ya semu. Sa? E me bi me kwesi o baby. Na o de makeup ye twino na mano e fe. Afa de akiri ni koku na nanim no. Ungrasho. Wow. Sa ku yem crasho. Me see. And I'm to buy with it. Okoto di ento. E frigo eno ha no. Once ni champion. We are the sifu papa. Monsieur Dr. Santi. Okay, Dr. Santi. Okay. Amasewa. Hey, Amasewa, congratulations. Mema trinkwa enwa na ye ho ade. Onwa na ye ne ho ade. Amasewa. Oh, fine. Oh, I know I send a message. Mema trinkwa. Osu uti. Mema trinkwa. Onne so fo mema trinkwa. Hello? Hello. Ya ba chona me na hie. From Akwasi Edu. Akwasi Edu. Adu me from Amponte. Mami ti wada roma. Mo program de kama pa. No wife na tie. No wife na tie. Na atabi o menta ananda o madlesa. O pesa ne da o ma bre o ho. Papa madlesa. Oh, kale to so ma bre. I want change. Ana na ya share ya na. But on the kasa. Oye mama akwa ba. Na what is saying? Na odi de se me do wiase. Na ade oto be dia o ma ne bre na anyibe ko so ma na bre ansa na wo nya die. Esa ne kwete kura ya ajo. Ana wa se o ya hu. Ya bra memu aduro wate, weche aduro wate. Na ne kwete na so na. Kama zomboa. Kwete na so. That be hello. Hello. Yeah, net is saying. Oko boss. One of them is saying. Your feminist can from Catastrophe Aggregates, man. A jump or mama means you, that's a brain. Me say, you wish you know a man who must said, sent to part a decent papa. So, men I'm a catcher, so Mumu Pum Panic, or born my way to Mpa, no upon him. Now, maybe me corporate be was solid baby pan and cotton I gave back being changed. Sir, omo de make nikusi omo bokusi ya de hwehwehwe no. Ana kushare betu kushasra. Me se de hwehwehwe no sama no be ka kire. Sa. Omo bokusi na yoku no wo mu no. Hey. Na oma de afra America any president kokko no ye de hwehwe ese no. Hey. Say, omo bokusi ya yoku no wo mu no. No de oma de afra America any president kokko no ye de hwehwe ese no.
What the man and him, as my make wait a minute, may say, man, and him the maker. So now about the way for Safra. Now, could you do for your soul while Nesse sent you could hear you and many people sent ya. Yeah, mamma cried, attend the Norma, Bema dear, Mammy Casamento, Bema beat me no jot, or no movie, or no application. Sent to a new power, when you are in your back, come, than so, or Bassy, who sent you on a bed de passe, or Bema be only Bema Bittimatana. So, until Madi is being a Mitty Bomb on Tina was a Mugali 2 times a day, or Bema Bokana, and Occupy Yali. And so, or back, come, pa, and the Danich. When she a Madi was a Mahunsi, or some Musen so far, a Bibiano, or by a kama. I did back one day check a man say, or Bass sent you one who pano. And so a Jamun so pa, and yet be did in view. O sa, no who so, no trap and Caddy, no me and Suna, they are bought and soon him. What the true motor to a man check a cranson or could alley. Oh, yes, sir. Nothing in our to only a drum the chimney man. Yeah, that's it. Odia Sampa, Odia Sampa, my trinkwa, Ona, I know, okay. Mami sewa ehwadi ane ami sewa awo America ane udi asemfa mwa trikwa udi asemfa ubia waju one koye mami sewa koye ni wadi enra one koye ni wadi se we de ade wechi kware kese na nsane ne ane koye ni wadi oh itu dia sampai nombor wasra anda na wasra sa on katon kro amana ni aje ana wasa na mamene ani ebi akasi menu pe ba chofra for me fo bi abi Agya so me kona ya ko madawruma mpe sofo no umamo ebeba ne 12 o'clock Agya ma mti wadawruma enda yetiefo nyina se semone atna bedunu sampempinsue nyankopon ya adoma edasene obesa atenka na yekwe mama nchia me metiefo ne mahwefo ya omodome me brak ekikakari ya na otwe ne na yekoye ne mama eyi wo nkontompo ne afeli ebia wo bia mse wo tie me pa me chia wo ana msa chia Mr. Befi wo kwezi otime wo fa wo yesru wo ya mo a ehwanu tie ana obaya ahofe krofrum obaya choba obaya fonde mi wo bebre onti ana machiri mo obaya choba obaya ahofa wo butiri mechia ne pam ana mam se wa US mechia wo na mami akua usu US mechia wo pa mami adwoa sister adwoa won so mechia wo pa Mr. Nketia me wo fadamfo no mechia no na brusco to mama baby awu bi amechia wo na wo yesu ya me wo fa wo yesu yesu ya ana nasere de sei nasi yesu ya nasi anase ne nifiwa ne mami bo oti ne oto penasem pa no oto tie pa no ndi wo fa mo ni di nkyere me na me wesi anu awo bo di chere me odi shi bo di chere me na sa ne no one fan two trim mto ba me busa ana na akwasi eno an yekoye enne e week ne yekoye o maame yi wo apatrapa akwasi agima ye ne akwasi agima ne nua mono se friend akwasi agima saa o kina ye di ni maame wan yi akwasi agima la no so bebi awu bia memu nyina adwo ade anchenti ye mama adwo na ma ekua bedu a o san wo nyina hini bebi awu bia ene wo adamfo sister ya michia mu nyina mu neyi bedase mame ko Antikristo ara roma Antikristo yanko ese top pro kuna ediwi na mema omo ba nemra ati mame ti obedo yo Agya de yakanyina ne se mama yini ehuni yema adwumutie enye adwuma ma yen se de be ya bibia no be de nika ene ni gie be fie na ma ya ware nso aso mekono na kwame wo hola no atesisi ase wo hwe yen yedase bibia ahwe yen na kwame wo Kuwait ma wache anapreku wo London na fromena me no nkasa mekona Chris Consult wa wo pe kunu wa wo pe yere mo modern na fresh number
na wone me nkasa ma ne how bebre se wo ye entra da mu nsu se de nyame ayi wa ma nyame nyi wo ma kwa bebre so no fa eye na dwuma nti o fresa na mana na me no wo akasa ntra da mu nsu men kasa gunya kunu ana wunya yere baby awo na the taste ni ho a utu na ko wani ma obinya bi 0243 133784 0243 133784 that will be biaras edati pi amiti wenu majama so ye koina kakra meka ne se bebre ni aka enti mesreti fo ni ahwefo se yem practice ye wenyasi etie no wasa yem practice na ebeboa yen because the aka ni nyina ebema ye relationship na ye de na me die nso ye nya appetite e wodie nim na me koye na kwa me wo UK ho de ade achi enra na wo ye obra yi nyame on show den na me da wasen so bebre na eye me chia eye Agadonia ono so na ne wo Spain na me chia eye Buzi ono so wo Spain na me chia Pogba Junior ono so na ne wo Russia na eye Dina me yonko brebo oni Dora more global me chia o mun so bebre oyibo me chia wa shishi o se uti me mate me chia na me chia eye kuntakunte onso what's uti me chia bebre me pacho ma eye more testament me say o pese won follow me a Facebook ni eno papa bgh na YouTube ni eno papa bgh TV Instagram gh eno papa b na they are coming na timu follow me thank you edati pi asabji wana roma yeko eja mamen kase obi echre adrubi one of the best adra obabia was sent one hono obetime ayusu the man kwa betime obema oba obetime ayusu ena obabia said ne wode asem no beto dwa say bia obabi on ma na se enye ye wo aibia ye tidy ye friend no pepre me kire adru we say so tot one cd kra na obenya bebre onfa ngu ensu tete vortic to am no onfa ensu ngu ho odi ensu gu ho a within be 30 to 1 hour no and also the onfa ngu be 5 hours bon say ensu na ni besesa esesa onuma ebesisi na se kama emfa won se de na se etibia ebesisi na se kama na ja mekoi mamensa enchia Christ Awareness Ministry, my church members, Christ Awareness Ministry, ewo Bukum Estate, Sea Lie. Nyankopon ya adomo a yawa de bia ye bom paye tinie. Yawa de bia ye bom paye ye sha say by 8. Ya chakra by 11 o'clock na ya pon. Bra na ye mom paye. Bra na ye nchira oniema eha wo abrabo mu. Makasa asem wo radio so several times say obi ho no mo a oba okoware na bema okoware no nyame de niema 9 na honhum wo de bo enipa awasase so wo de insu wo de ja wode mframa ene wode asase nti se wanhu oba no ase oware na emwa de toso bio nyame de obi aba asase osesu no ode adwuma a obeye bai wode eniema a obeye nyina kan ho na ade ba asase osesu se wunnim a ode bomodena se obefre number we 0241 847483 0241 847483 se honhum bi tete wabrabo oye adwuma enkoyi odanaju obi ne eda onam ntentan ta kire wo sometimes adwuma mu awo no obi tai hawo ne nema bi opese onsa ka bibia honhum asem a bomodin se obefresa number no maka cho se den haban ene ye adwuma nyankopon ka kire nipa se muni aduaba na mfa haban ne nsa yare haban timi ye nema bebre wasase wese so ba wunnim a ena wunnim se wunnim dia wunnim ba wunnim a ye be kire se haban etimi de kekere haban ye de sane haban ye timi de ma hu enema wo wanim bomodin se obefre number nam de atodwa no 0241 847483 obi wonu ma baby kura asase a wote so ton ade no asase no honhum a wo so no wunim sa asase no ma wo so nti ton nema na enema no kɔ nanim na esa aba nachi enema no kɔ nanim na esa aba nachi bomodin so de obefre number no 0241
847483 baby a yeshia anase da metena se eni enipa tena se enim ne animu ene wo kasa yawada na meka se ye bom paye from 8 to 11 o'clock Bokrom Estate Sea Lie asondan ni presby asondan na hwe animu first na sole ne friend Rapture Awareness Ministry ba se say your friend Christ Awareness Ministry Bokrom Estate Sea Lie any presby asondan ne di animu hwe ma menka asem kire obi ho no mo a o se menko abema bia ba mabra boso anoko eye eniema bi na wunhu oba ye transe ne hwe wo hyebre mu a ye beka de how de ade ben e de akyerew obi ho no ba wo se me ye adwuma bi a na asai oba no o hyebre mu no o de adwuma ba asase we sei so obi ho no ma se yare we makon enko hyebre mu ye wo niema bi a de ba yare bi wo abrabo mu a ye kyerɛw se no emfa dro we ye sei o ya ebe de ebekɔ obi ho se me kɔsoro abrabo mu ana masansa machi wo hyebre mu no ye be sure say we your limitation when e do ba form abrabom enti se utimi di sa ne ma we say so a enema nyina be okay obi won ma se me pese me ware ba me hu oba no the type of oba me ware no maka se we say aware mu ensuo ene asase ene ekɔ eja ene mframa ene ekɔ men ye wadwen se uyeja okofa asase e be hye onso niema a wo mu won se o left kosoro no na niema esan na bebe na chi o left kosoro na niema esan ba na chi asema be kan se oh mra na nware ye no na niema ye kama ba me ko ware oba we no oba na ye bad luck there be oba bi no ye bad luck na problem mu say o hyebre ne hyebre enhia tenie o hyebre ne hyebre enhia o frɛ me number na anase oba ba bi a me kyerɛ wo na Bokrom Estate Presby Sundown opposite ye betra se ye bebɔ mpa ye be kyerɛ wo eniema a yesa wo ye de ben oyɛ bibi biara e ha wo say ye honhom mu ana honam mu bibi biara e tete wabrabɔ no oba ye no be chance ye be kyerɛkyerɛ oniema bia ani so amohu sometimes obi wo kra na be ma na okohia na ware no woni no brad group kra enhia enti awo no kra anya de ben emma eye niema ne nkyerɛkyerɛ bi na ye de be den ye de be kyerɛkyerɛ number no eye 0241 847483 Sofo Asante and number ni tieni bio Sofo Asante number is 0241 847483 0241 847483 Nyankopon ya adomo a yawada by 8 o'clock na ya sempai bonase by 11 na ya pon no obi atimi akwakoye na adwuma isan say Bible say ensa anya adwuma no ensa se edidi medati pi so for Asante na tine kan ha de Mensem dwumadie AC Mensem dwumadie AC ane woti haji anka woti ma Lucy eno ana so for Asante de obo amanya bi hwe e Facebook your friend Don Rich and DJ Don Rich and they say e do na dwa as was time producer saka ho on the come midi de Manso ogoro and the djumade ni sie sabe de all night bia and the draw me no traffic sabe akwasi anopa no nsia e djumade no abesore ne di nusu aba no nusu